Hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window. A dialogue to connect the people of Notice. Notice Dialogue to Mayamataram Lokchari. Ngasi Notice Dialogue to Pudun Lakchari topic C. Children and conflict situation in Manipur. Manipur have a C Mausana armed conflict labor. Aduga armed conflict sigi one manifestation Mayamama Matamatam Giwa home Mayamala Kanda Madubi Chaiting with the Manipuri Miam the Tatana Pamba. Miam to give Manung the Quaidaki, Chahino River, Yam vulnerable section of a society when the river say Piva, Chahino River Nangsini, Moko the P. Chaiting, Aduga Kuning Sip, Duna Lak, Cherry context na Hokiva, Megitang Ohum the Gi, Chahi Ohum, Hen Chancellor Lava, Manipur, the lady of a crisis, a Siman labor conflict. Tony, have conflict Manunda, Akogi, Angangsing, Chahino River Nangsina. Lainable marriage impacting Aduga Maduga Irwin and a Canada over Tongan areas and the issues Mayam Adu Manipugi current political development Mayam the Kananavi Damasi I could study with links in the river I could get experts in Tam Nokchari how many time Nokchari Manipugi Saknai Ba could give public personality ni Ima Naotunesory retired just High Court of Manipur Ima Bataram Nokchari come the Uchari Anishubada Taram Nokcheke Matam Sangna rights ki matang the Marina child rights ki matang am sang work to Virumaba Adu Manipur state ki oina ikogi child rights commission ki chairperson initially Viriba was a Keisam pradipkumar was also the Nukshari Kaikon Butchery Ahum Subada ikogi Matam Sangna ikogi conflict Aduga rights Aduga justice issues Chang work to Viriba, Hujuk to Viriba, Hanaki former director child line Bishnupur, Dr. PISHAK Singh, a Tamosan Nokchari Butchery. Takajaramo. Han Basi a equity or a predictagi, Chairperson Hosage, was other actioning Bazi Manipur Mapuina, I could conflict key, Magi manifestation habitat, Masiki Masak Mongi, the Matamatangi, whom win the Legazo, intercommunity conflict, which the lady, armed conflict lady, militarizing Aduga, Sumba, Masida, Imun Kutimuktapi, but Chaiting at the Masidagi and Dorakanda, confliction Amuka, domestic win, Imunda, Amuka Pirapa, Maduki Chaiting Mayama, Masina, Anganchi, the Piri, but Chaiting, Aduga Mapu in the Manipur. Angangsing the thing, very problem, critical problem in the Karikarini and Equina, Uber not go over since the Karikarini and Hamada identified to where I do Masiki Moro, Marams in the Karikari way have to Oh, Tagasari, Miras, Sumba, Oziki, Tangu Leta Dava, Manipuri, Sai, Ohum Helava, Pure Masida Angangsing, Kamna, Hingiva, Makogi, Future and a Kari, or either no having Matan the Kanan in the Basia, Maram Sai and a Kanze, Equina conflict, Muknaba Harga. Recent 2023 May Dagi Horpadu Oina Quina Yumpamwaga Nainava Targadi the Ahanmada Angang Masing Jikayam effect of Gavsi Qui Tambachung Munankali. Ahmada Quina Lissing Kunmangamo Parame Matam the cookie the Metegi over Cortlixi. The Handa Amuk Kui drink the Hapsel Lava Naga Kanluki Asiga Hapsel Pataragadi Yamdravada IDP. Internally displaced children living contra the so in the Surani and a quay at the minor pare. The latest lady was Saktam see actor si Maruena, Akan by actor Ahungi Muknava, Hivat China, Hivatareko, Cookie Manung Shida, Tado, Naga, Nagagi, Manung the Chaliva, Tongan Bakangup Singh, Ozik Ukrul. Kamjong, Kampopi area the high Siko epicenter se. Adigi mo Meitei Manung Meitei Panganamushu Yauri. Aduga Sumaina Nepali Amadi Kuki Nate Nagachunati Haiva Kang Krasudum Lediko. Puna Koise Awa Mayonare. The Angangsing da so iba Makoi the Pil impactsi Yamna Samna in a Haijo height but Target the Tonga manifestation, the my education the later, mental health the later, the Makogi security the later. Education the Makoisi displaced or Nina drop out to Ropa,
admission tawagi moina han tamjaram be school dugi ahong wa mayam mama environment hongpai mayam leire aduga drop out te yam leire ko aduga security in the sense child trafficking kuda tagiba adi child soldier oina changjan gi ba front line da changi be amasu leire the mental health say cha angang chama idp chama imon da kuntra manga di serious mental health se manifest tore haibagi adugi akoina ground do work to matamda commission na unicef ka loina akoina tha taruk supna sigi area se work to buda ma phangi sumaina le film sing asiki maru oiba hori bisi conflict pudi oire conflict sina kari sokpade high posting thon mano haibese masi failure of protective environment angang se tangdu leitana yumda leijagadaba school chachagadaba sanabungda sanagadaba loinana makhoi oiba pothanabagi matam adi makhoi wakhan sida community life amada belong tawjabagi adugum mayam do mangdarapadagi loinana family na makhoi bu maintenance tawnabagi basic oiba sources mayam earning capacity ka mayam je pull up in a collapse tawba masibu akoina protection failure haijari protection failure ki manifestation na ba koi gi mental health ki lai se conflict la mental health surely na angang je supna gi akoina clinical approach layeng mana ya roi sine akoina thamjari wa phom se magi protection do hana yeng daw ne the protection ji kari no mu define taw ba targadi family do na angang du yeng jimbang ngam bai capacity mangi bato sen chai tha amada lupa asuk talamba business toramba thabuk sura talam do pura mangi do aduna leiriba soibase tongan ba hiram da soi aduga sok lak ibasigi hek horofam di complexina mage protective mechanism ama leijaramba protective umbrella ama leijaram je loine segai ba thukai khibidagi kangkhong chahen madi angang singda thon mani nai hamagi rounds da thamjage okay thank you so much ozai amari chumna thambi manipur da hojiki hokiba megi tang hum dagi lakhiba chahi hum heda conflict sida hojiki triangular roiba conflict amagi adugi chapchaba mong to ma lorokpa matang duni yam atin ma matam hokiba chahi phadri bagi saruk sida litan dagi horoga lakhiba naga kuki agi conflict ama sidagi den kamjong amuk yor kangpokpe amuk yoksalakpa sigi phibam sida hojik phawda totally angang si angang lising kuntra gumbadi masine effect to we have any ado angang lising kuntra effect to busina charak no za ai no uzabada manipur ga punba conflict ne effect to mi sigi tangkhai ma di at least not less than 50% abadi angang ni habido sidagi dum khun uzab fange mathang se ai tamu pisakta muk laksage tamu pisakta ma pungin laksening baje conflicts da ekhuina yamna nuai tabase kai no haiba matam da handaki angang mayam ama yam bi hathina hathibagi ekhuina thodo khara thengnai on both communities ki angang yaure tawdu angang sing sidadi moiji haiba community du maitai da belong to wi na tra kuki da belong to wi habaje masana madu phogi realization leijadriba angang ngaktane yamna chahi no riba ekhugi chahi no riba ji chahi ba pung phatriba angang mem yaugre nandaki sida yam tamti mo da hathibaje ada ekhoi society sida kadai wai da no swaida angang amagi sensibility ekhoi da lerektriba angang am kangedo ne gan khalaktriba angang je kidnap toraga faraga na tragana hostage situation amde faraga hatokiba yam yaugre ada hat padazu autopsy report ta ekhoi na thengnaba matam da angang da stabbing to gumba thang na thinba gumba nongmai na kapa gumba tamti mo da hatpa angang mai thagi bna chimbagi am case ekhoi gi handak conflict maning ju da lei swaida ekhoi angang sing du ki da pirive effect to nataba ekhoi gi miyam da ekhoi gi leiba conflict se ka sago nariba community sing sida leiba ekhoi gi mob sida leiba sensibility for the children angang amasi angang amoin ubangam da civilian je civilian oin ubangam da sigi behavioral problems kamai ubi community amabu or community amagi thuknari ba actor animakina sentiment मैम से फजन सोहन गे sentiment से फजन लेहन गाय तार दिने कहीं भी कोई नुपीम अंगार है टारगेट तोरबा sentiment से हाई स्केलिंग वर कने
aduna conflicting parties makaisina why they targeted to children because they want to do a big manifestation of helaga problem is chauhan base conflicting party the kind of interest level area da di angang ji soft targeted or kan okay yes se trong lobby da thoki ba anga ni du they are innocent yes tum leiba nga tani khangja ponte under 18 years say international law da india law da say children are innocent I name and innocent am the target to ba base public sentiment sagat pot amane audit ko conflict pambi area da di conflict pambi mi na di or kanglup tu na di they are happy on that but other side people are very shocked ko si areas the neba say child protection kan india government ga cho policy ma'am set up toriba international law da my right to protection kan thama imam se maram di angang sing any crime khudi makta any war zone hoigera any crime hoigera any conflict top area hoigera angang amdi nupi sing je am shepherd place no thambi gadam ne we have to be honor respect of gadam ne madudi natradana onatena na angang the target torpa haiba sa asi ke doba sentiment hengan na bidam makta pot amne ba madru ke doba conflict to the hen contribute to we pot lama sagat pot amne lobi ai kai dam to why we are targeted to children are innocents natra gorimba government gi magi political issue hoigera or natraga geopolitical issue hoigera power control hoigera resource control hoigera whatsoever that is let them go but we should not be targeted to the children's but magi dakata ba judgment ki leba pot to let them go to the law court or a kind of any dialogue or resolution and solution problem one of the let them do but we should not target to the children's children the target of have sa masi yamna high scale conflict ma thon bagi achoba pot ma khogi weapons on season rak pan have sa ko lobby ai aduna tapadin nga sai khoi honorable chairperson so hire more than 30,000 say now children are directly affected conflicting parties sing do thangnari ba community do da tho imam se but indirectly kam show ige boji yes 30,000 in the directly adubu 30,000 ji numita baga sandayo bu mapan thopa ngamdre kire masajim te khal le re ba another lakhs of the children also like that isa sin kai thoruk tu no amu halak tu rira ekoi du mu toruk tu rira yes border area da leba red zone na leba area da village da leba angang sing sidi kyam oram do no ba adu indirectly affect of the more than lakhs of the lakh children are suffering because of this present crisis and conflict okay thank you tom yam marik chungna thamme ha da yam phajaba idea amani angang sing da target toroga di aduna emotion me ama sagala kan da conflict tu hena proliferate tong nabagi madude am chawna mating pang he mathang si ima da lakse ima da laksening basi mapung ni ima legal gi oive area du da laktring mamang da akhoi gi manipuri context da conflict ai si hek yorok pa matam da civilian natraga angang aduga nupi oive sing sugumba khar marginalized oiva section natraga khar vulnerable oiva hena vulnerable oiva section of the society sina hena effect over se aduga moi chi gi safety amadi security si mi phang phang da don to base haide angang ama kidnap tawkiba natraga nupi sing kidnap hat ji bang mi thodo itself haide nupi ga angang tani mamang da tawkiba se yam lai thiba thodo ni sugumba incident ze there was just one incident ne adugba incident ma ama the conflict manung ji da thokra bane adada so nupi sing da angang sing da yamna unprotected of environment ma khoi gi situation je leiba je kari ni contribute to over puna more factors sing kari lobi aduni haureiba crisis sida akoina ko sidai sida nupi amasung angang sing ne effect tawli si yes adu effect tawli si sine ba akoina sine ba akoi crisis management ka na mui si han pre plan to bra ko bra ade mapung ba crisis se akoi se so sampur to rungom de hore ko mapam de du da senthore e adegi yum mayam displace tore e madu angang mayam yaur e ihan han da su akoi no i dana mama angang nupim cha ang khang na angang ani ne ba puthora ga mai salak ba horok pa da senthora ga akoi bu kan biu gan lorok pa do hore ba target se aduni aduna akoi gi society da imung khuding makta nupi angang se loi lei ba nga tani adu nupi angang sing si di akoi marginalized section da weaker section da lei ba ne aduna masita target tora ga di Hauji ngasai gi moina party duna violent or party duna hen moina interest oibra natraga hoina hai sin ngasai gi moi gi crime to thoi pa gi moi gi sentiment hen sok nang na ba moi gi manifestation to hen propagate to ba ya na ba adom da to ri ne ba aduna masigi to ri ba pose yamna laibak thibani akhoi jiri rom da su haibi hriduni angang masa pi ba tha mari manga gi yaure ko adu dei du da to re
adegi tronglaubi da su tawre adegi angang haibasidi sahi akhoina uduri si apikpa angang du natabda logi mieng da di sahi tarani pan sutri bawase angang ne na logduini ko masidei se da akhoina physical assault nataba mental trauma nataba adudai du da moi se directly akhoina ko akhoina hungry oiba hunger phawba saningai leitaba adegi setningai leitaba school dambidaba si mayam si oi maintain trauma ga se aina phangiba sumna phangiba aigi normal situation da aigi imungda ai sana ba phangiba ai thakna ba phangiba education phangiba parenting da parenting counseling moi imung anunga loina ba near and dear ones ka sana ba marum pang madu mayam do pulap anoba science am la aga with fear tendency akiba maga loina na mui mafam da sip tawri ini adugumba sip tawra ko matam du dadi angang sing se maintain trauma mental illness adum automatically la e moi yum leitre kana gumba for example akoina angang se pre school thaba matam da angang se aigi yum degi angang gi center du da thinma matam da angang se adum kapiko psychologically angang sing se na mi atopa stranger amaga unaba da moi dum kappi aduraga di hojiki adugumba da kappi angang sing do lan chen manasel erga moi se displaced orga relook amta lerak pasida madugi environment madugi situation yengakpada angang do puning leitana leigadra sineba aduni aduna hygienic base yamna nuaje ai khoki da thambi bo jimu su yamna mari chumna thambi ai mathangi round chingda amuk ima legal gi kai gi mayam da song langna ba tawjage ai mathang je koi chairperson amuk lakjage chairperson lakchani baje what can be we done we do out of it adu kai to we ai sig mari leina adu ga koi Manipur state koi ki protection for child rights ki commission for protection of child rights ki maki de su kai to we hoge ba chahi home sida adu ga kari to we are have some Hamda Koina Tau Bangamba Madi Tau Rivers mitigation have the resolve not have Karima Gogi crisis sama Adana Labakana crisis to resolve Tauraga Hanagi Tangu Leta of him the Porak Nabagi Haivamaka resolve to Nabahonabama Ataga Hojuji Awabatai missing the Kras Hapana Honabama. Ado Quiki, Lady Commission Heresy, Adagi Civil Society Heresy, when a honor reversing Chi Chaba Pangda, Lanjana, the Charam, the Pizaba. School Tamba Pangda, Levangang, do emission Pesha low than a hectaman Baguma. I had mitigation never call. Ising Chawakanda, Midung Haki and Sapa from the Tambadune. The commissioner Kaidogre, the Ahmada Queen Commissioner Advisory Matoi, Masi crisis in a chunk of Matamduda. Angang sing this in Na came the labor kanda Tawuda Tauridaban. At the Queen Maru in a lowiba poinamadi, Yam Maru Vese, IDP children call, internally displaced person children, at the call. Masi, a Queen CNCP. Side in network care and protection and JJ Makar defined the bomb. See CNCPC or Matam the Nequina and Gimatuna Makoise care and the protection Pina Value mechanism Panjan Baya to Isiko. Now IDP is never reflected and in any kind of legislation so far. JJ Ektamasi Shupan Balate. The Kogi Laiba right to education Eki 25% reservation P the only have the IDP 25% reservation have the pre the private school at the man don't have have late Masi no not recent emergency never say Shivam the Porapani Adana Adubu Madugi Angangdu Pai Lejadraba Amadi Oivanina justified to Wayava Oivanina IDP say CNCP or in a masak Kanga the Niasako emphasis to zero. Adu Huziki Ladiba government Nasu Chapchana Maduki Lambida Sangjali. Adu in Aham around the Hizagibdo. Makogi Kitang support Rama Peace Hatadi Makoi the community based rehabilitation Lak Nabagi Lambi Oidomna Makoida Kogi Scheme Malay Mission Basleana. Mission Baslea see Ministry of Women and Children. Adugi Makada state sing you could hang the P. CNCP, Sigi Manung the Karahan Swata Bangangsing, Mapa Kaina Ba, the Lan Nangbal, Winamaxe, Maduna Aquina Izabaze, Loinama,
IDP angang sing loina makse CNCP oina lauthokpa loina na mission baslagi scheme che masi kanaba pi done haibase koi kanna tawje loina na masi akoina su tha taruk ki akoina tawba intervention nam da su DCPU hai the number lady social welfare makada ko district child protection masigi committee ma lay masina unit namali masika the child welfare committee nam su lay ko angang sing gi CNCP je khando khanjin tawna bagi moi si yamna maroi ba mechanism ne moi thawuk tawje masi akoina makoida directive pi na degi makoi angang anobu si thidoga yamna recommendation ma tawgre sima adugi makha tabda akoina hoji kaido hum thoke na haibase akoina ujabada mental health ki problem si leire angang singje 30 to 35% nai kanda hana tawmba mawung singsi akoina resort toba relief camp da chalaga clinic toba koi angang kaya leirege si khangdok pa ko screening toba sigi port ne ba da akoina commission na haijariba koina pamidi koina relief camp mayam se hanjan chapangam manate dan yes aduna masiki mechanism ama develop tawraga system oina lahan ga dawne yes haidi keno se lere relief camp da ngang sing lere ko anaba di nungai taba counseling da ka ba saigi psychosocial haita re ko sana magi psychiatric ki daka oido se psychiatry department ki daka oido se ya ba adu clinical psychologist ki daka oini dana ajuki posiga adegi ekoi leiba rim sairo jenim sairo district ki psychiatric ki leiba unit sing hairo masi samjanna base sai DCPU ne CWC ne adugi mathakta ekoi commission jina monitoring tawraga masigi flow ma semba systematize tawbako asima lahan bajima ekoi thamjei adegi amuk 25% saigi reservation tawdawne ase all India gi oina mase mai pa ko yamna ngamde except certain number of very few number of state ko adu sigi posima koi amkanna thaw oina onthoga di IDP jing jam kanani anu sigi matangda koina commission very recently koi gi Manipur state ki RT ki rules da si hapka dabni IDP specific over provision hapka dabni haibasima hoi thamjare aduga loinana Manipur state policy for children na maleko final draft si 2017 dagi commission na submit tawkudana sum tawudana hoji pause phase me am langre finance stage ni masi ki policy se notify tawna na ba ko yam kana engage tawjeri soidana jo tawbira kanen khale rule provision se amani da ban bi o matu yo masi de yo 3 tier system ne 3 tier si kai kai no prevention ade intervention rehabilitation na ko prevention jina educational oiba ai angang singda maje addict oiding da kamaina koina digital addiction hairo yes adegi drug addiction hairo ko masi orak tanabagi ya koina pibe ava educational inputs mayam ko awareness de horoga IC material de horoga ko intervention jina angang je hoje IDP je ko intervene to mon awareness pibe na ya right ade mon sponsorship pi gadra 1-to-1 counseling pi gadra adegi magi resilient oina ba sports ki through the art and culture ki through the ma healing process tha gadra haiba mayam je these are the intervention the rehabilitation the now je angang si relief camp dagi hanjanda kharasu yawedana yes masigi oiba marki phase ma khoi leiri se transitional laitare adun transitional support pi gadawne ba asigi damakta khoina SOP semba yai ade action plans semba yai ba ade masigi khoi mapi makokhe hawdo se policy ne policy must be notified first ko then state action plan ma senguni then chochampu da context da tawudu import context ma naroidana ade kamjongi Myanmar ga border da tawudu ga koi sai import west ka Bishnupur ga manaroiba adana local and regional specific ama sul lega done SOP na koi haji je
aduga overall state ki oba general oba amasu leijagada state action plan ko asigi posting je akoi tanana bakana honajari soi dana mai pa jo oi bi oza ada aroi boina oza da ko yam tiena laksani baje ikoi ki handak funding me ama conflict si mari ni ba paisa me ama kai de ki bagi mapam matang de even parliament hang ki ba question sing da then different ikoi ki union ministers me ama na tham ki ba from de ikoi ki state ki oina paisa 700 crore 300 crore 400 crore na mayam conflict si related oina nupi ki specific oi ba mayam kai de ki sumai kai de ki ba paisa me ama di kai de gre ba conflict si da sigi si da angang sing related oi ba da central government gi funding kayam dai gre aduga na tragana what are the steps that have taken up by the state government or central government for the protection of child Manipur adugi du kai lo grega haibagi adwai du da commissioner yengsan bi ba haibata re adwai da natragana in case of any malpractice kumbat leigrega di chu adwai du da yengsan ba question bagi situation di kai kai le Miraj commission na phangba hojiki labor status hai ta de angang khoi le singkundra haibne ba ko asigi even 20% bauksida yauna sponsorship se phangdri ko adana phangada wo yang wali hana leima mechanism je district amada mi nifu yang kai sidai hena pidawa haiba ma lerame ko aduna criteria se akoina idp si thola matungda sponsorship ki criteria se manipur specific ohen ga dong ne ba sima aduna paisa kayam lakre kayam phangre haibisi ai engonda sabsaba data leite aina khangda sponsorship se sigi oina di haurak pada ngai ri ba idp gi oina mamangi ari mayam su le hori ba ko sima le do we must be very vigilant in this respect and commission na kari mangangi matang da paisa du lana sinaba or stuck to na labor do will take necessary action. Thank you so much. Yam powerful position ne chairperson lo bi ba matang je ta bu se thung lak chage ta mo da papu ne lak pa je another side of conflict se da khoi ni yeng ka angang sing se kamai scenery ge have hoja angang they are thing ba yam violent of nature angang sing hat pi ba phu bi ba chai bi ba in different form da highly condemnable of mo da yaw and adu natta ba child trafficking case Manipur adum tatana thoi adugi family da adum angang abuse to biba in different form sexual abuse to bini khang de then physical abuse to bini khang de lady child labor ki oiba issue lady si su conflict si related oiba da si gi area sing chi su adum concern je huju lei na ubibra ekoi tamoi mi eng da kamai yeng bi okay see ekoi na harga cross cutting issue na issue yani in the name of conflict se da opportunity mayamam lay opportunity lobu mayamama maramdi angang sing sibu moi khone luhung bini ka haibaki engagement topic copy toraga chances sama laura kana irang sin maram morga khudong saba leitre na ta hingdu kari kana duno ka haibaki my family gi live crisis mayamama diversion thorokpa family gi conflict nam thorokpa mar morga sahi shuda angang sing se kadaba they are involving in that early marriage ki conditions se thore si case han ngarang na han ju ko pangthok khibam dus leirame adu de sumna tra asi conflict ki marak sida muksum kadaba sahi shudri ba angang sing da magi sexual assault sa thabagi even adu so stranger atopana nataba mai mari matan sa thabi poshi adum case ko latang nate ngaramak ai samak case ma deal tawjuri adum di panjaroi ge baram sidi angang sensitive obe area ne na singma mayam su thok to banate then sahi su da ba angang du mai ke do ba kanaw mo khara na su mo relief camp da pokwa angang si man angang mirioling ai manung da delivery gi matam da angang poklo matung da full sponsorship mana pi bin hai mata gum angang du mo khoi long na bi da makta hai ba ma pa to agreement to angang puthok ma illegal adoption ki porta madu du mag ekoi organization so do rescue to rui ado in the legal process ta to khotna angang du adoption center to ma to le asi jo during in the midst of conflict adu ta sunat ne khoi child trafficking ki lebo por se hausa in the tapa ta khoi samak na bodi at least 30 kai ma 40 gumba kai ma krangang sing education sport ki ne pu bo khot pagi multi case am so la khibe social welfare initiative ta ado khoi organization ki initiative to so bangalore de khoi angang nupi macha mari kai khon rescue to report se khoi dum conflict manu dum le gi da natte adugo some information ko na phang ba se after conflict or post conflict dine angang mayam si rescue to do yam le
Chaitran Maka, even youths. Okay. Mapanda who is lady. Iran Jinamara Moramoy, my safe and security, no other Honabada, Safaka from the Saki Baitari. The Mokuja, they engage in the level. They engage in different purpose in the restaurant. They should have Anga Manipur, ma'am, talk cream. And the Iran labor cone, Halakshina Kadano, Hallo is the Kadano. Halagan Kada for Shikuru over Shikuru Oidaba. Madukadu, my mama lady, but she mamsi. And I conflict resolved or Matunda D. I can the thousands of children and youths are going to be rescued and repatriated. Okay. Si process like an Polamas was a report. Aduka Nakalam Uri Posha was a Yamatam, relief came the labor, Maroon especially relief came the labor sing. Privacy and the safety of the adolescent girls. Si Posha challenges neighbor. Government how regularly monitor to how government is feeding to them. This is a big challenge. Society is other individuals who can I put the Makui the Mutapiduna Posa. But say challenge Mamma Tina the table. Hiding Muzukarani, hiding the Zukadani. My Amam Yauri. Adu A labor quick stops in the shoe, the Pimacha adolescent groups in Harapushi said. We need sanitary pets. We need inner garments. I say open winner. I couldn't buy with hiding them Zedaba. Stops in the Harapu Yauri. Maduna Saichan, I do follow fulfill the somebody pare. Shen a visual to type of the VIA, Nataga, no Pima Chassing a daily needs stay. Makoyam privacy will be area sing say. See, put my hygiene will be area say. Big challenges some way. But they could you say more than 21 child facilitation centers say, they came to walk Tori, health came with Tori. So my Tori, as you Moxicoi, Chairperson Chatlakan, Kogi, Makan Village, Kogi, Naga, relief came the Chatlakanda, child facilitation center, Handumatanda, Anga Amanigi, my report on out of the not the high tire. Could you quit problem? I say, other than say transportation. The word of education, the Tamuhare, like the Pigani, transportation later, Mena, Mokamai Shatkani. I did Mapon kilometer Malapsila Nina. I really came up from the Mukama Pashat hooked of Nina. Sigma, my mama policy later was not there. Then I do my touch the Mulay Porsche cyber threat. Amula Imamsi, really came the Lebanon Pamasas in the Pimasa Kande, Kanawish Kulchapa the Kande, really came the later Bukande, Mashi post my amse in and out. Na site ba ko cyber threat se sin maram orga nupa masasing nupi masasing marakta ko mai assault report ma lakpa adagi magi virginity ma mangshila report ma mangshilakpa madu threat to na maram orga ni school ka ki repu ma ma laiba madu report multiple ma ma sai angang nam ju thopo ko bunina ai khoi laiba angang sing se kedwa high ba conflict se gi marumda indirectly or directly angang the effect of bunina masi area se sugimati traumatic of situation su leire okay society tendency su wankale adu shiba su yaw re ko shiba sa su wankale ka khangli maram di kedwa if we are not properly we are not giving the directions pio da taragadi tungi future ki generation angang sin kari oi gano ai base is my big challenges it's a big challenges yam critical of situation edu tamo da aroi boina tamo da chang base tamo se koina matam sang na urak pas uzavase koina koi conflict management gi degi then koi ki LCP do no harm principles degi then NGO ge training me am mai koina degi koi ki Manipur gi proof kanglup mayam je loina punjal laga haidare adu gi platform mayam ma da work to bi ba mayam ta moi koin theng nei adu hojik si kari situation da leberi som maroina angang gi child protection gi adu child rights ki som da yam changsan biri bra adu handa ki conflict si related oina de kari kari thabak sing lokot bi budile yes si matang se Europe da di hoi ai samaki peace and conflict management adu human rights the peace building gi composite heritage ki local capacity for peace ki na tonga to mafam da budi train toruba adu ai facilitate toruba resource person to bu sumam yaure adu ngasi ki platform se si post de katang relevant oi bu je katang watch and log jage maran de kan tam ai se amu ai sing dok charu re bu ko adu makha ta si post ma di ai katang mapta matam chama matam da maram in conflict on conflict post conflict da my peace talk and dialogue adu peace and reconciliation process my whole step restorative justice kai bagi my whole process ma amam lay si mayam se ngasi gi matam shop lay ro do ko bunina kai mo phom sabam da just kai intellectual kambu khra gumbo ona to kana mo si interest level kamu ga ko tana ting na how that things has to be go in the future da my in conflict kamai to gani on conflict kamai to gani post conflict kamai to gani adu my level whole stepping of peace and reconciliation gi whole process ma am si it is a lengthy process am oi bani na adu na di pamang bani khale katang taning lang bani khale adu ngasi simakti right platform don makti na tro bani na tungda khudong chab le ga ai tamona ngasai gi yam kanna conflict manu ga work tok job do in khangja hu bai tar adu sengdok pai tan ja do khangau bani na ai am tang ngasi han ba dui mutung matam sang na ima ko lab ni na ngasi adu gi khudong chab mutung log ja gen do bani anyway ai matang nung lak se gi matung nung lak se gi ima nung lak se gi ima
ओजादगी तमोदगी ताजब मतलब हाँ खलूब नई थेंब अखोई एक्सपीरियंस अखोई कन्फ्लिक्ट आगाम की चैथिंग से फंगनी है हेन डीपर उदब डिफरेंस मैम एंगल्स मैम पुथोरपसे हजम तमोना पार्टिकुलर केस खर पुथोरपसे दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अगेन हार्ट ब्रेकिंग पोट डिपली टच इमा कमायन सिगी लेब सिचुएशन सिदा लीगल प्रोटेक्शन से करी करी ले हाई एफेक्टेड फैमिली सिंह लो की प्रोटेक्शन से करी करी मतेंग लो वे है बने सिंह लो की प्रोटेक्शन नी याम ले जेनरल हाइजरबदा को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना चिल्ड्रन सिंह प्रोटेक्शन अदु पीरी adagi juvenile justice care and protection adagi UN CRC adana United Nations Convention on the Child Rights ki leiri ko adagi rights of children of free and compulsory law ne ba Indian law ne ba si myam na protection pi hairga su just in practically yenga su khudamoina haraba da khu azana pan bi hi ba hanki conflict situations and pi masa singna yamna essential oiba yam need to oiba moi dakar sanitary adu da phangdi haise Honorable Supreme Court na Semba Justice Kita Mittal Commission se Manipur da sula amidana sigila amba post sidai sida everything reported di Dakar eba sanitary towel napkin aduada undergarments aduada even toilet ki aduada loina pigadam ni haiba pigadam ni hai pigi compliance report se district administrator singsinna ne CA de comply loi torga pikhat leba report se physically yengba matam da di ambak pide afangba mi khara darane ba some percentage akhone yengba matam da ngarang maksu aise kari lambi sempu gi phumlo kari phubala da IDP kangbu ga aigu unne moi grassroots moi phangbra haiba se moi phangde ba where Supreme Court na piriba direction committee si the piriba commission district administration sing administrator sing sina thagaliba report sing da di CA di loi pire practical di ambo phangde ba masine ba khoi system errors ne ba khoi na highly condemnable oi se kari gi no ba system si da ne ba khoi na pen ri se for example akhoi gi oza pradip na haibi hi ba da akhoi child policy laita ba child policy laitraga policy se kayam kui na kam kan lai dui no ba sigi handaki irang se thok tingai matam dagi angang gi policy haiba se akhoi gi society da angang haiba am si yam na moi gi policy thamam thok tro policy se sem raba matung da notify to raba matung da it should be published in the gazette notification thok tu ni ba until then unless it is published or promulgated in the gazette notification masi satna ba yawi du ni ba masi law ne ba adu raga di satna ba ya da bagi satna na bagi policy and programs rule power sembi da badu da akoina kaino ba asa to du ise sidane ba akoina ni sing sin akoina voice kai ise to ri ise aduna law de di haga sai pokso da haire angang da haire pokso da protection of children from sexual offenses da preventive provision yaudi preventive provision so yaudi aduga crime haba sidi angonda samanan tharo ido notice aingonda crime to ani nangonda physical abuse or any sexual abuse or any natraga ai halani tupani purani haba se notice phang ponte ba hana prior information pi ponte ba adu eraga di madu da thoglei ba pokso gi case thoa pokso asi da di stranger ga thoe ba magi imung manung leminari ba nakna ba makura mandon adu pokso gi history na tongan ang oile adubu ngasagi sidai sida IDP marak sidai su pokso tare ga to mayam yauri karina moi gi lefam chafam mafang khangda ba adudagi moi se amana displace tongna ba proper accommodation pi da banina aduna masigumba thore iba mayam se sarkar gi sathara iba moi gi step se yamna mafam khuding makta iputa puthaba fazana oidaba angang singi oiro nupi gi oiro angang singi oiro madugum mayam se yaugdaba sinane ba khoina ngase labak thiri se aduga law gi oiba provision da di kaiguma crime thu ureraga madu police na investigate tawraga court ta yaureraga court ti aduda khut harak toini antinenda unless court ta case material lakraga di court na gaidum da su madu case paikhat loi adura angang singi da makta di ngasai gi wazana su haibi ba akhoi CWC ga na leiba angang gi mana
mama mapana yokpa ngamdaba angang mayam adagi magi sidesida mai paramount consideration magi welfare gi damakta mai district khuding makta angang singsibu magi lekham chafam piba adagi sa na ba piba like tamhanna ba mafimaron set na ba adugumba mayam budi adum loina pibani ngasai gi DCP na ngasai gi angang singsida thorpade yengjan ba adagi som sidesida kari child with conflict with loss adagi sidesida adagi home da leiba adugumba mayam leiba se logi provision da mayam leibu sidesida angang su observation home da leiba shelter home da leiba mayam akhoi ni yengbada moina surprise inspection chaseba akhoi moi kaya yamna moi de feeding tobada moi yam proper pi bra sa na phana pi bra ka na masi ma pam sidesida surprise tawraga di moi de yamna madu mioi ba na angang ama oi begi hingba health care gi protection piram daba adu mayam do masidesida loina leire adu akhoi na notice piraga high court ki judge yengsemba lak mi ye supreme court ki na lak mi ye adu hairaga di pre arrange tawrega loina wa fazana ba insert tawni aduna akhoi sidesida angang na suicide tawraga custody da sibi yawri ba thorial si yawri ba ado moi gi duna kamdo ba adu arga di sidesida angang sing mara masi tawri se kai gi no have the magi environment magi atmosphere do madu dei do da madu gi su makhayam pole ba adu arga di angang sing se masidesida yamna torture to bi basu yawri ba angang phu basu hoji muslim kangu degi amane aina sofa memory concern maming di haijalaroi adubu wangoi PS asom dei tawrega angang masa ani nungsina ba ani magse mama mapana setok na badegi suicide tawra siba nipimcha si suicide tawba degi nupamcha si su amu phal ga phuda badegi nupamcha si su amu kasadian death oibaga yawri ba hujik si adu masi yamna awabe masangni aduna akhoi na angang singse moi se petliba lekhongumbani semning mamong na semba yai haibani na angang singse akhoi tungi future ni aduna di angang singse moi gi aphaba environment pibiba moi gi brought up and growth lakpa matam side sida akhoi na guide phajana tobiba feeding phajana tobiba shelter phajana piba education phajana piba guide tobiba changi aduna akhoi na khwai gi changi haise khudikmak se everything it should be guided by our policy, child policy. Policy, until and unless policy is made by the government, it is useless to say anything. It is okay. Higher policy to government chatnan ba policy man tragadi madu kana ba kemta leke havani aduga phanayamna the policy na tragana policy akoina law duna so policy le tragadi kemta yaro aduga paisa phanayam thandaraga jo asagi thum moirang da thum leibada ima lupa lakh kunthra manga changwai phibam do adu mu taragadi hojik nupi macha sing moroi na ngang sing da nupi macha sing gi moi gi moroi essential items ma ama ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯥꯏꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯏꯟ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯏꯃꯥ A. Naotunesory ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯗ ꯖꯁ aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯁꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯀꯨꯃꯥꯔ Chairperson PCR loinana Manipur saknairaba civil rights activist ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ L. PISHAK SINGH ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯪꯅꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯐꯥꯎ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ